Audhu billahi minash rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufikao siuka wadzima ili uhadisi hamade namna mjuao ya ukana zentiu za mwiso zinu, hawe mezi ya mwiso inu, hawe mifumo ya mwiso inu wakomor hujimlifua hao ngarinjia harima wakati arinjia harima wakati wa kampanye harima wakati wa siasa. Mwanama Nasser alaikum salam, ringaria sa alaikum salam wa alaikum salam nyonti pia ngamu mlaulioni ngamu mbushironi bita wakati mwema mahalanika udumjimurao usikwale wenu ngasina wadazinji kao jirihanti banu rujuhanza rizibirlie hauka ngasina takriban tsihuza wazabanu rikari washiha ze mada za hatu ze suje za hatu zikazibaki harmole suala la heze billet moins cher apparemment kao domanda karawashia amma ranze do skwala wenu ngare changer we sujet rejei harma ila sujet kawaida ya hatu ya husiana ni siasa siasa ikao hamade heli mjuao ya ukana risa ngarinjiao harima zinurambao pre-campagne uhusu ze elections za 2024 kabli ya unjia harima zimada ikao do zarhantivanu ikao ngardu talazu Zimbabwe le suala la husu enamna janibu ya siasa ya hemu wa dawla ya CRC ikao vanu le 13 ikao ingejoka infomonti ngafikiri quand tu dis trompe oui le 13 ingejoka infomonti iho moroni janibu ya siasa ya CRC attendez le 13 non ingejoka dimanche le 13 ingejoka dimanche janibu ya siasa ya hemu wa dawla reshangiriao ze fikra za hemu wa dawla reshangiriao ze fikra za parti CRC nanu ze janibu za siasa za shangiria yemu wa dawla za jifungatana ni janibu ya siasa ya CRC ngwaju fanya ye kongre kuu ya maha ya hao harima omjwezi wa moroni na ngajuka le 13 haina mruika undasi wa diaspora ujihundo harma ye diaspora ya hatu ujihundo homasiwani yendi arenge funvu harma ye kongre ya hatu sontipia sershangiriao ye mhu wa daula ikao ngajoka ya itarehe 10 na nraru yunga joka de mfumbi di raigabili yijao hiyo haina mrujo hunda zenafasi ujohunda wakati yendi arenge funvu harma ye kongre inu yaishie zila fikra za hatu zila fikra za hejani bia siasa CRC zila fikra ikao ngari zida fiyo ngari ngasidingoni mwizo ngari rizihimilia yunge joka ndo le 13 harma omjiwezi wa moroni ye madda ya vili kabla ya unjia harima ze sujet muhimu ika uluzaritsanganya vanu ngafikira nzido mwazi wizili na kumela shenda rangu 2019 karjaka uranti umambiani ya ukana vanu samahani vanu ngasi harima mbwana za kisiasa vanu ngasi harima mbwana za ushangiria na watu ushangiria na uonesa fikra na nusu wamekaze fikra hizo ngizombi ala nyaukana rekauona radie omaha zihuzili na kume na shenda en 2019 wasula wasainu rekautanabahi yaukana izenrongoe namna zikahendelea namna nrwa jina haukanga vo wakomori kao wakaharmwe diaspora wakomori kao ngwa enshio harma diaspora ya baraka ya Faransa wakauyelewa hawakaufikiri vala juste un coup de bâton hao par miracle en restant harmaze kanapeza hao hawaudenda hafanyi karnaval ya hao ya haina mfumbida harmaze plaza Faransa ngwajo ushinda wasunzuse yemhu wa dawla na serikali yahe ikao wachagulwa democratiquement wahansi wa yabo wa respecte manda ya maha mitano ama izo watsuka waelewa kwa jaelewa ya ukanavanu bwana ya siasa sikio lito na faliki hakabala bujo kakio liluna faliki bujo kakio
wandu wao nao bahanlikio lila lijoka uzia sha nusu ya wakomoro walio harma nchi ya Faransa ikawa amini katubu wa Komoro sha do wandu walio na janibu za siasa wazishangiri yao walio harma nchi ya Faransa wakaufikiri hao wakawa renge ya ukana vala haina mfumbili kama endabu place de la République wedo amba azali na lawe besi vala wakaufikiri wakavala idanga idu shangaza hawidanga idu urindindritsa hawidanga idu usababisha rilejeze haurilejeye rambekana na rirohe ba wala wa Faransa wedo place de la République ondo barlawe yabuba sha wawasudi daraja terminus na kauduma bianira ngoma doni ya ukana wandu wanu terminus ya hao 2024 abodo banu rwalindao rwanda wa siasa rawala wahelekio la haina mfumbidi po place de la République na po place d'Aix ya Marseille rekauhanti ya ukana terminus ya hao ndabanu terminus ya hao ndabanu haukana rekawiyelewa ya ukana kabati namna wajoshinda warekio hata wala ta energy hata wawaswili daraja ike ngwajoka ushinda waranverse pouvoir hao ngwajo ushinda wadise wa Komoro bahanu waliyo jumaizo wa aminio nizo watu amini rikawiyelewa falsafa hiyo karjaka wajeni rikawona kana wanu zembio zao zinubio za sakafuni gartumwedara wa kenti a partir ya mai 2023 oradora kenti rdo alinda mzima hamzima ngwajo handisa urejei tijibiwa buyaka zenongora kaudo hamba ngazi realize hao hakarika walindar wambia kagarjo walinda harumwe mabango ya atomi jini ngarjo walinda harumwa emabavu ya atomi jini ngarjo walinda joshida ni nao kisiasa hakarika amini ya ukana zembiyo za ile tengola barwani na residence darifu na wa mungi baraka rika amini ya ukana ye terminus ya hao ngari walindao a partir ya le mois de mai mois de juin a partir ya ngarjo hani soona ze surwa ya za hao waje warangari homa bangweni rifanye kampanye richague yabidi ya renge nti a partir ya mai 2024 wala waheze rezo sociaux kabana ukavoti kabana ukaja kawiyelewa kala jimbo zomba wakati winji sha nusu ya hao waelewa ya ukana ze voting as jorendeha waelewa ya ukana ze voting as jofanyishia nana abo ze voting jofanyishia ngabo nusu ya hawa joshangiria makandida waona masla nusu ya hawa tujoshangiria makandida no ngwajoka abo wazione zofanyishia na wala letengula sedilarifu na Sanyamad na Tosha na Archimed na wakadamba kawana kavoti riwana na secrétaire d'état wa Marekani vanuri la Addis Abeba vanuri la Senegal nga wadata warange nationality ya Mali Mwenyezi Mungu na jailie Kenya jo wafai wazugu se dunia kamili misafara matembezi ufanye tourisme hao sharika wiyele wakane terminus ya hao walindao dar mweze votizini ikangwa wanazambiwa Komori wajoja uambie bana nusu waele wale tengular Shimedi na Limhaji waele yakana c'est le moment yauka izorloni zofikirani radirambi wa Komori ikangwa wajobu leo wake makandida haukana umhula wake makandida yauka wake umasiwani mtuamini kangwa ngwa respecteo izo ngarjodozi jo husoniho sharika wiyele yaukana terminus ya haunda bana winjini wa haungo masiwani ngabo wahenda wajoba kisha hata mwezi election ngabo wahenda wende wafanye mashughuli za hao wajusa huno jikarika wenda nendera fanye kongre rafanye ngari juwao yakesha wawe ayo zima shughuli zao muhanduza ono wananya ono wanzani izo pia ngari zijuao shana tsorengeze ukana wede humasiwani ngebo wahenda ila dictature ya zalingio yapo hata basainu hey namna kaudu hamba iwala hiki waviru aeroport uende wafanya zezo wakaufanya wafanya ze shughuli za hao wa circuleo hamade namna na bila dictature toujours ngio yabo wa dictature warugaula wandu wafanga mwenda hata wakahunwa dor haza majibo wanu retroarma list ya kana karwashin gardare tewa hata kawacha ajwa kawende ranzi kabata tewa ajwa kabangu wa masiwani ani abasainu wa Komoro waelewa ya ukana zilarado ambia ranzo mwandoni zilara kaudamba kana hena mwetiba wandu wa bali ya mishinzi ya nrabo wa hau nyumba ya nrabo na nyumba ya nrabo yoto dangu henso abili
wasanu wa Komoro ngwaele wao ya ukana bala zila rakauduambia zila ndongo za kweli nusu abakisha unu karna kawenda na baritsende barika udeya barika fanja orifanja ardabru mandeni bwa Komori remconfirmeni ya ukana izo ndongo za nrabo haine wanze doma siwani ngodoma siwani tidabu ya uke ministri wa habari za ndani Fakri hato wanoti hawambia warejei sha avant ya henoti hiyo haina kauhanza rejeo masiwani hakaurejei eka redo hanzari wa shihe harma ya actualite ido bontiju harma ya actualite ido bontiju garlindo awunji harma voti yabo haina wandu wajihisiyo ya ukana ngwaone daraja ngwaona za hambia wa Komori ngwaona za upropose wa Komori wao wasa wajipanga ngwalinda wendumari de convocation hele collège électoral ngwalinda wakati wa ukaudo ya déposer candidature za hao ueni wananyasi waliarumwe ze réseaux sociaux ma activiste wa ze réseaux sociaux walaika eno wakati sikartu fanya siasa sikartu hatu majanibu sikartu janu ngari juwao ya kangwa harumwe ze parti politique ngono wandu wa changiria wandu wa kanzari wambie ndongo nzima kanzari wambie banu ngasi armansi kasarme Komori rizala Komori haina mdunge na mraya haina mdunge na mji haina mdunge na dawo haina mdunge na wanzani haina mdunge na pia rija armansi kao haina droit l'union ngaweniyo yo l'union ngaweniyo rwa suri daraja ukana vanu ekawa nruwa jangwa shinda nao harunga marengo ya kisiasa na yontu soma mru wa mabonongo mzijuwao ekawa nruwa shinda nao harunga marengo ya kisiasa haina mru hamba izo yafanya izo ya tushinda yafanya izo ya mroahe yafanya wakati ya kamwezi ni izo ya tushinda yafanya hain ili yaeleze wala wa Komori walio masiwani walo hunu waamini hauka kwa amini wakubali hauka kwa kubali hiyo de namna ni fikirio hiyo de namna ni elewao ya ukana siasa ibidi ifanyishike dans ce sens gamambio wala wanweze réseaux sociaux walo kinyume nasi kao kwa laohea warale yo Azali c'est le moment c'est son dernier jour Azali hafanya jao Azali niwaambie kana le jimbo hilo mliheza ngasina mahasita ya kamili le jimbo hilo mliheza Azali compte ses jours Azali banubasi ani mwende hata mrende ama mitidoishia zamana kamtiti domba Qur'an ya mwali njaporo jwe sens c'est quoi exactement Qur'an ya mwali sha ani wanji harunga sens il suffit we buhe mndu mzima ujuwarungwa shizungumro yalona costume ya pasi wandro na kravati ya nyongo handro ya jambi abala rero wa barua ni Marekani ya rarambia kanabala bahi Azali zenongoza sazisa balaba halafu wa buhe wanu kweli wa amini umnyanya kweli wa amini zila bwana yambao izora kahanza reconfirme kanza reliwe kana janibu ya CRC nuwashangiria uye yenzi ya Rais Azali zijanibu zilo bavuni mabo ne mapartizo ika kwati harji majanibu ya siasa ngwajibi wao ne siasa jimla ya Rais Azali rimwambia ni ukanga sa takriban ngaratsa hema habanu siasa yato mishinzi hatu isari hansi emishinzi hatu isari hansi harumwe miji harumwe mabavu harumwe miraya harumwe haina bahanu bafanya siasa ngarchongoli nde kampanye ndumarivu zilwa relance e machine ili rikurubie zaidi wa Komori e marai wanrajina zevotizo ngajohiba zevotija ungarjauja zo pia ngarijua ukana ilo jimbo ikao haina kipumbi bahiwe uparisa kipu ijuao walara hawaja kawa som Tanzania watu wadi sohabidi ya ukaba ngaruka ushindo abana arbitro la wala urienga banuja hata ili watante wakause ze memoire zahe wala masupporter wao sisi zorele wao ngarele wao ya ukana wa Komori karna ujua wabadili ze memoire zao hauka wasangwa makonscient ngwaju wao ngwaona wizo Rais Azali yafanya nizo yafanyao muda walo yabo kwa na uja waishie mimi hawabudu hausaidi
na rarili rikura harmweze rezo papa mrakubali akabala azalika tufanya na balaye bwana ol nge sur place ngo unazifanyishia unazitofanyishia ngoja la unuma wende wenje kwa masiwani ngoja uoneza fanyishia neza tufanyishia yabo ngareli wao ya ukana karitwenda mambwana ya mare karitwenda harmazila kampanyi za hali ya ukabanu garija ufanya garenda harma wakati ikao harmweze rezo sociaux a partir ya le 13 garjo jabanu rido mandiani izafanyishia nezilio harmaze barnamaji nezi wanwambao mguzi fanyishie yeka wakomoro arudwa warnika aminifu rifanye apres mwaha wa zihuzidi na 24 wanapasa kartoda na kampanye ya Josi na kampanye ya Gaba na kampanye ya basi ngaredao harma kampanye rambi izorafanya rambi izifanyshi hao nizoridhomania urjeri fanye ikaredwa tena riniko aminifu eka ni wanrika umfanya usiasa mlembi diyo rijojibiwa hokanyonti pia mndu mwentinu ikaranguda basainu hokanga mjuka na makandida ze munyibaraka barwani ze le tengolar shimede na wao ni wanrika o mndu mwenti yabwe kanga nyina wafanya na mpange banyu mjemshidane nizo sisi rijoka waeleza wa Komori rijoka ambia wa Komori izo rafanya umuda rilio harima yezi ngafikiri yodi namna kampanya ya BDN haukai ila kampanya nrabu mwaibali ya sinema haya waza wa Komori wasawa lemewaniyo kama na ujama kieso mijini gardo ya pasua magare majeshi ga jori vonde sara nzingi makesa njo mijini owandu wa même pas 3 mois wardo abo haya wana basaino ngaranza condition za ndara mweze election wake transparence wake jao wake njini jao wake jao nitikanza mwambie ukana bano kamna ujua ijeleo bahari kamti harmwezi ubarwani urazida letengula hanyo ije nga manzao mbadile sharia shavoti shila mashirumilia wa Komoro wakati mwaka mwezi mwatushibadili shila mashirumia ala letre wakati mwaka mwezi ikele obo mtuar mwezi nga mtungwanze ke sharia shila shibadiliwa hala nyaukana shilandi sho shavoti wa shilo yabo mashirumia wakataza nchaguzi shajaba sana ushanzo shirumilwa shilo nabaya kashina ujoka nabaya sharia shahusu ze nchaguzi kashina ujoka na problem kashina ujoka na ambiguite au kashinu sharia shirumiloga sina mahakume na mitano sharia shin deheli namna shirumiloga ranzi umhonsi wa eseni ranzi umhonsi wa hekur ranzi namna ze makesi afanyao ranzi wabidi wa virle makiesi rabu wabidi ma observateur izono weka ungizo harmwe sharia isho shirumishi haranzo wakati mlona harmula mwezi wakati 2006 azali yakauroha wakema observateur international wakema observateur national wakaya eseni wakaya ye majeshi ikaya majeshi upangia amba wazinji wahema jeshi wabalio makiesi wahema jeshi walio anatante ekanga wa problem ilio mjini wa déplacer wende wahema jeshi ka woupara wende waka en permanence harma bahanu ikawo ya un danger qui plane harma wakati sharia isho sharia shaze fuatizo burazida bubarwani neletengola hanyu isho sharia ikao mshirumia en 2006 en 2009 en 2016 ezaria izopia mzirumia ma observateur internationaux wakabanu ma observateur national wakabanu wavirleze voti yema jeshi zemba wapia zika yabo wakaembawa ibaliwe makiesi odomijini wakembawa ifanyawe patrouille wakembawa permana wa intervene ikanga problem wakembawa ikawo yoka en permanence harma mji harma biro ikawo ngabo danger ikawo isayi repere wakange joka nzaki izopia izozoka lewe kabarwani huonoka kuti harmwezi esharia shila washirumia jana geshanzo shirumilwa leo uhundiange shanzo shirumishi shaka stujibia yabwenda tsahemalani hundwa jina uyenshi amrejezela makalima yahu barua no paro yamba yabo haza homa hu wende waenshi ho bayo ndo banu ka kabati sharia nanga mambo hemba ankli ntiti loniyo kabana ujwa ureshi havoti ebabiyona mtowo hitwani mtujwa kaza ali mtujwa fanya irumbi
shaka wana ujwa uresha voti harumwensi yongwahari ya majeshi ne polisi na mwenza nyukandani mwabalilo magoba ya polisi na mwendeza nyumoroni mwende mwabalilo magoba ya habu basi haze voti habu na zitofanyishia yuke ina uparojo kiri na mnami yentinda hivi ubaruane litengula hanyu bahari ni wastaarabu na mrambi yentinda hivi waparofanyishia voti ye force de l'ordre watu wafuko ni wabaliliwa kamna ujoro habata mpaka do masihu ntinda hivi nzima kabati atamdujo jana mie nzima kwenga mjua wakayuti no kange jofanyishia inamna jana marumie sharia shahusu ze vote wandu abidwa virle ze vote wandu abidwa karme ze vote yodi namne sharia sho wisho shijoru mishihaleo wandu abidwa virle ze vote wandu abidwa ke karibu na haina shirumishi yao harma ze vote tsono mastanja abu juzi tishabarua nya banazali pia watorenge seni wala wandu wazali vanujao si wakomori si udiwaza haraka ridiwaza ya ukana vanu e sharia nezi artikli zihantiyo eseni shinu sharia ikawo ngisho vanu ranzi wakati wa sambi raujo wakati wa ikililu e sharia shaka wante seni shamba ukana rais wa ejaula ima vice-président président de l'assemblée et opposition ima gouverneur cour suprême cour constitutionnelle wandu pia haina wandu woto wa wandu wende wa constituer seni wa constituer cour constitutionnelle izozifanyishia ihunde habatu wakati wa sambi no wakati wa ikililu ikawa kana wandu wenji harmwe instance hizo yabo wakana wandu wenji harmwe seni ya wakana wandu wenji harumwe cour constitutionnelle izo baruani na rasidani letegula wakaujua ya wakana sambi wakane ma vice-président wa hao wakane président de l'assemblée wakane ma gouverneur ya wa hao yabo sûrement au niveau ya heseni au niveau ya cour constitutionnelle ngwajoka na wandu wenji mkauji waka isho sharia ikawo ngamwambia kangisho shi shamshirumia wakati wa hanyu rikubali mrumia mfanye zo makauhanzi isharia isho shinga shirumishi hao ihundi ya kanazali nge rais nge president de l'assemblée mrohezi ihundi ya kema gouverneur wa mrohezi yani desharada wisho haina mrohabi ya mroha baruani mparwa mwambilo kana na mbali wa mrohanyu mbude lazila caprice zaki mwanasidaka ni za hanyu mbude kamjaweha mwenye baraka hamba minga mbeho hana joka ujiri pia ngamjo shindwa hutengweni munyibaraka habe ho andro ahe ngamumbeshiro ngarimbeshiro maraba wandro ahe wende yabo lewo mtijamba beso komori bo komori wasawa maizi yankili vanu wa komori waliwa basainti wa komori wakaya uzane 90 au uzane 80 wa komori waliwa basainu ngwaeli wawe ezarumishi hajana ya 20 ans derrière nous nezirumishi hawa basainu na nezijoka urumishia wahisa ngwana upezwa matso yode namna wakomori waliwa basainu wajipangao ikaleo litengula hanyu barua ne litengula Brazil sedlarifu na litengula hanyu ngamyili wao ya ukana ganyi kiasi ya ukamgabili azali ganyi kiasi ya ukamgabili msaidie harumwe mbude ganyi kiasi ya ukamgabili mngomri harumwe mitsani hu ganyi kiasi ya ukamgabili Daniel harumwe bambao ne mambavu ya dunga yabo mahala nihopi ikakwelinga mjihisiyo ne jirima iyo nepwa iyo hana mjumtsanzani mshida nebe bani hanyu shagwa jo hibaze voti vala juzi azali kajaba mamadumu joka hibaze voti juzi azali kajaba sambi joka hibaze voti no wandu wao wakana yezi wandu wao wakana warumie sharasha voti shinu azali haelewa ya ukana no mino wandu hangarjo shida ni nao harume marengo ya kisiasa harume babavu ya hatu na miji ya hatu haya hanjito mtanzani hashindana nao zabarindi ni leo mtu hanza ike changa mwanza wike izo nyinyi mwanzao duka zirumishi yote de namna nti ikofanyishia ikanga mtongo hanza ke izo nyinyi mwanzao zirumishie na mheza nyuma huu mwende mazirumibia hiyo bayo ndo bahanu watu shari shoma hala ni walio sharia shitona ambiguite shitona problem gaba jurumishia ye sharia au inge wa komori waondo alone dernier mot harima le suala la husiana nezevote wananyasi walio masiwani ikao gamwa beshelo marhaba yauka harima una kongre le 13 wananyasi wanaribarikishe komori ikao
mi ujibiwa nao haka wofanye geste vanu wao wofanye geste ibakisha ya application ibakisha ho Komoro kwa wadere geste yao sha izo ikao wakati mido juzi sama suala dazila ikao ngwambao wotasi womasiu hawentu wabili wafanya zindwa jina na vanu ekardo anzara rangalie vanu sisi sonti pia inu generation ihe yao inu generation ihe yao ya kisiasa mkubaliana kanye mbidi hiyo sisi mkubaliana ngase mbidi inu ngari wanao haina wandu waonese ze fikira zao ili wakomori wadere ikaleo mdesidi ukana ngarendao homasiwani izo dize mhuwa hedaula yandiso zitsanga sina mahayawaza ya mwambiane ukana na mje juzi banu waka seremoni moroni waka ila formation wa atelier ndogo za helilu ya husiana hoka ushababi wajenterese ne politique wajenvestise harmwe politique ikao zenogozo zifanyishiha quelques jours après wananyasi wanaribarikishe Komoro wakaze dati ya hao ya kongre Mwenyezi Mungu jalia virendo wa Komoro waishize fikira za hao kase larifunele tengo la hao wakawafanya helilu wahensi hakabanu wanu pia wa mene wa ambato nele tengo la hima politicien wa ruha Komoro le mois de mars wa jaunu 2019 wa mene wa ambato sha waswidi daraja de sewa elewa ya ukana no vanu kiasinlo nyonga mikiasa ukana nomenti amikiasa uka ni tange fikira harumenti ngojo tange ambidio wangu mimi nlo hunu ngamwelewa kaga mikiasa ukana tange fikira harumenti amuitango harumembidi yode namna sisi rakaulinda sinakuja nikentsiwa ndamba haika mjamba ka Komori wa dictature za barmahaja za barmahaja je m'en fous bakatika ujua kala boti haina kanza ile Komori akawenda banu ani ninja kabata tandu yaka unambosha hitwa tika ujua kabanu en politique toutes les stratégies sont ne sont pas à écarter pour que mouria gagner confiance ya la population ya le peuple pour que mouria discrédite pour que mouria reme ya adversaire toutes les stratégies zoujua mettre en place tika uyelewa ke stratégie hanyu nyuahele le tegolo place de la République na place d'Aix vanda marte de Komori vanda marjo ulawa vanda marjo fungwa vanja vanu tikanzani fanywa kudeta vanu tikanzani na tika uyelewa kaila pia zila stratégie za wanza mdomine e moral ya wa Komori za wanza mjivictimize ili mke vous êtes des anges shazali ne letengolahe wala de mademo tika uyelewa pia ya ukana zila pia zila stratégie mwazipanga mwazimeta en place sha obanda kaumlida ni dabanu ya ukana haina uluna fikira c'est le moment ya sihe yende azambi na ribarikishe msinga mudu wambeze fikira zahani c'est bien bon ababa sainu wa Komori ngwajuka de wavimise ibaneze fikira zinu letengola la naribakishe Komori wa jawarambia neze fikira zinu wanu wa jawarambia yezilio jori faida zi wakati wa Komori haina wanu wachaguwao wakati wa Komori haina wanu wavimisao waelewao ya ukana amdunge ze fikira zinu na ufikiri ya ukama naba saini strategie nginda ya changer ila strategie udo jivictimize wa Komori waelewa kama naba saini ukabati mdu jivictimize zilandrabu ula myanya wa Komori waelewa ya ukana haina mdulo na fikira na jarambie na jareleshe baka wati mdu aziru atede Komori wallahi billah kawati hata mdu aziru atede Komori wandu wenji wela Komori haina mdulo na fikira za urumensi mbati jabana do rambie banu mingami na fikira tani tufanya siasa banu mintu tani votewa banu mintu tani ka presida geze fikira za humu juka uzirealize ndahu wako walone zile unu wajoka ujamaudu wao haina wandu wa unafikira za hao wewe gaoneze fikira zaho ngujokanta harmwe ngujokanta Facebook tozamba abo hata quand est-ce que ujokanda wazirealize quand est-ce que ujokanda wazimete sur table wa Komori wazikubali au wazihara ngafikiri ukasele muma haina ulona ze fikira na sihe
yende ya jifunga tena janibi ya siasa, ya jifunga tena kandida haumrende kandida wae ndio unasiza fikira zae wandu azikubali hauwaziharai ngamfikiri yode strategia abasainu wananyasi wahe carnaval ya Place de la République wananyasi wahe Place Dex ya Marseille mielewe ya ukana lila jimbo makauduli heza 2019 2020 2021 huja 2022 le jimbo lila kaltube shele wa abasainu le jimbo lila wa Komori wandu abasainu walibeshele yao waonda walaandika kwa tuhanza wapuo gugurusheo kwa tuhanza ike washindwa wandu wabakishanele borokotilo abasainu haukwatina ngozofanya majio ngwatsongo jipandia wende warile kiyo shahaina mndu yelewa haina mndu ubimisu izabidi isifanyishe na zatubidi isifanyishi vandu abidi yene vandu hajishfanyia bilan ranzi bala hata ujambana haoneke bilan van ntola tsamvuza bure ranzi 2019 ntora kiyo Place de la République tabasainu haina mndu yelewa ya ukana kabati hata marunda ya zalihaniha kabati chotinrabo na ndongoza saye kavyo nzauja nzinjie zoza haminga mjodo zijereyo shanyi wandu wahele le Place de la République na mweleo ya ukana eshjobadilishe nti tidele kiyo la hina mfumbili Place de la République nize mikro izo kazi nobadilishe nti ngani nafikira na mjalinye dingoni mwana rebarikishe Komori mwende mazeleshe wa Komori wazirenge hako kwa zirenge wazishi hako kwa zishia na mjalinye derrière YSRC na fatihu nele tengwela hao mwende maisha wa Komori mwa jo zirenga kwa na zirenga na mkreye janibu ya siasa hanyu mwende maelesha wa Komori za fikira zangu shale ki wallahi billah hao mnabi yezenrongo nouveau zabalia za wasuli harima Place de la République ya hanyu ni Place Dex ya hanyu ranzi merci beaucoup mon frère bienvenue ranzi 2019 hata ije wasula basainu mbandongo nzima wandu wa mdungani wandu aminio ni rangubala hata banu waihunda ranzi 2019 hata ije hundeleo amanzo mnabi ezenongo za nguoni ezenongo za trahizo ezenongo za mapesa izo ntsina uzinja akaona nongo atiti izo desere tombe shade ndongo ye acte politique maihunda ranzi bala hata ije hunde bana basainu kabati ba politicien marola rango le mois de mars majahun 2019 majafarat mazungulie dunia pia zanga nyezo mjanga nyina mapesa tuanga mihunda ndahu mwenda hula maheya masiha nusu arenge nationalité za Senegal nusu arenge nationalité za Mali nusu ajirende ma président ma ministre na mrambie quel est le bilan politique mwaihundra ranzivala hata jehunde leo kabati abamshido musane masuala ngerudo bane mjibuni kabati no mahundra ngebanu mandamu wedambiyo mahamitsanu ya kamili weda mahasita utona rongo wa hundra utona rongo umilikiyo kana voila yinde nongo kao riende mbiyo ritsa abasanyuri Paris zabarinde nuto uyelewa ya ukanazifikira njema zaho kyanga unizo ilazimu hunde wakati uzeleshe wa Komori wa amini uzirealize no wakati huo dabana basaini uzirealize eka kujoshida wazirealize basaini kabati wakati ujoka uzirealize amshuba kishak Faransa huno hata Masor Zainab assalamu alaikum namtujuba kisha Faransa huno hata wakati ujoka hanza usoma siwani urdo woreje sans aucun problème yo darmo le swalai kardo hanzara avance zintu zangu sozinu ikamdo hanzam tanabahi ngabole suala la husiana ni rais wa daula azila de Burkina Faso azila de Côte d'Ivoire Mali azila kajarenga photo wa Russie kajarenga photo amwe photo de famille anu ngao siondika o hamadami na nusu ya ndo hamadami ikao izoriku amini yabori amini na zikembi na zikenjema
shekar amini kati amini ya kana zindizo ni amini yo yabona zikendi na zikenjema shenga mjozidungi ya jusqu'au bout ye fin de John ambia kana bomze balo 14 au tikandandre jendaba tikandandre je ya ka ngambeshelo marahaba i akti ya hemu wa hejauda rais Azali yaifanya hukakarenge foto daina waanduika au kaja warekonese politiquement kama mondro politiquement kaja warekonese politiquement leo ikemhu wa daula rais Azali hahimi hamba ukana flan kadha kwa jarekonesewa haruma Union Africaine kwa jarekonesewa haruma mkonti wa hatu wa uzuli wa haruma mkonti wa hatu leo nsuona ye maswa ya joka ya hunra kisiasa kiraisi wa Union Africaine yendia himedenu wanduwala warange foto ensemble kajajo jua ya mpeshe ya uka kwende haruma ye invitation shauka ya renga haruma ya fanyi foto officiel de nao alani ya ukana haruma mkonti indépendant wa Union Africaine wanduwala jusqu'à preuve de contraire raha kwa jare konese wa yakangwa wajuju ukansi daunu wanduwanu ala kuli hal mimi ngamrehemu na uaidi yemhu wa daula he position irenga harimo bahanubala wajuka kwa hiyo adorale ki bala Azali jao ngabwenda tomba ngabwenda Azali hazilo atende hati ya tende jao ya tende hula me ani mbuto na mwandu wala wakura wa he shakabati mbunji au fond hareleza qu'est-ce qui s'est passé pourquoi comment kabati ani wanunga waharbe hawangu atunguwe henda bahino mimi yon aminio hauyo naelewa hauyo aminio naona dukati kubali ya ukana yemhu wa daula hafanya akti kao mimi ngamwirehemu na doka leo mnuntongo abinike mruweika na ujua ukansi harimo mkonti watu hula harimo Afrika ije harike hunu leo ngamjoka humbulia hauga mjoka henda najafishe harima foto mina waruikao njawarekonese ya ukana wandu wanu harma umkonti wa haru sibahi yede raisi wa umkonti wu naye kazi fanya yabunga mwelewa yauka hajuka hende kontu ya heze principe za yuda harmale suala hilo harmale suala la saya ikawo leo tabanga mbirgo masuala menji ikawo ngamanzo nende haraka mkasina mbamuda njahia ba ngasi omwezi wa août wasuli mwezi wa septembre ngarejo njia harima vrema yendeda ukabo zema shughuli ngazjo ubunguza zela rentrée ngazjo handisa yabo ze pre-campagne ngazjo ka harima ngazjo kabo hari mumnofu ha wandu yabo haina wakati wandu wajunjia wajuka ngwanjiao harima ze pre-campagne homoni mweze pre-campagne en attendant ze campagne yabo haina vahanuikao ngabo janibu ya wandu washangirawe mhuwa daula lazima wajimobilize lazima wajisensibilize ili bao waonese ze fikira zao ili bao waonese ye jirma ya hao ye position ya hao par rapport ya he politique ya he mhu wa daula si wandulo Faransa rashangiriao isiasa jimla ya he mhu wa daula sinamba muda banu rikaya haruma namna ya ujitartibisha ngasi haruma namna ya ukana riji mraba hindi rudabu riji mobilize ngasi haruma namna ya utsaha baina yaho wandu washangiriao mhu wa daula janibu ya siasa ya CRC ni janibu ya siasa zishangiriao mhu wa daula zijihundao harumenti ya Faransa na haina mruika shangiriao mhu wa daula amjorongolea hunu haruma Île-de-France gasi haruma namna ya ukana regi programme d'ici fin août début septembre d'ici fin août début septembre shari hundri ya ukana hisa ngasi
gasi bien préparé rinjie en pré-campagne watu haukanga reli wao ya ukana ze voti zilio Komori no namna zifanyisha hao Komori hunu watu gasi ma concerne ngardu ujua utangaze fikira za watu ngardu ujua ushangiria wika udori wanao masla abonge harima mionano minji harima tartibu zinji harima namna yinji ya uka rifanye mahadisi rione namna ushindari mobilizon rohatu rione namna ya ushindari rikae sur les rails baina ya hatu ne janibu ne bureau yeni sao ze pre-campagne ze campagne moroni shaondo hunde namna ikawa ngardudu wa udungana harima siasa nzima harima faliki nzima harima wanyisa fikira nzima jusqu'à et deuxième tour ya hezi election jusqu'à Mwenyezi Mungu jalia ki Rais Azali hauye mrujo kaubewa ni Rais Azali haukarangu dabasani arjujibiwa ka Rais Azali le candidat mais jusqu'à preuve de contraire raha officiellement kaja candidature haya kaja presentewa yabo ngari bakishau harima ye balance abonge haina wandu ikao ngwao harima onti ya pari harima mji wa pari na harima miji zingi za pari duka rihisa randisa mabunjilio mionano mahadisi échange kao ngabo yafanyishao via des réunions harima dans un groupe WhatsApp ngao ikaunga shida uri déplacer mbavi ilir hunde namna ya ukana vanu na fin août vanu na début septembre chareshinde remobilisant rohatu wajihunda hunu Paris la région parisienne nanu anduka woshida wa déplacer haraka warangarie yode maana ikao randido siku wajana rani so mette en place des shorts ikao zinti des shorts za heze élections si zabandro zinti des shorts za heze élections za heze campagne zinu short de sensibilisation za heze pré-campagne kao hamand namna ngabo ye modelinu yanzi wa generation Azali inde modeli yamando ngabo ye model e avili ikao yinu rikahiparisa tsalebanu van masihu inde modeli avili kao yanzi wa reu amini ukaendo imam Sayyidina Rais si inde modeli yavili garamba onro zinti t-shirt zahe campagne haka zahe campagne ze slogan ils ont gardé décider wa ne bureau politique ne direction de campagne ijoka kamoroni ça veut dire que ze slogans zinu zinti des joka rumishi harmai campagne cha selon les dernières informations cha zinu slogan ikao redécider si c'est relié en région parisienne remettre en place ze slogan zinu ze t-shirt zinu ili hautsaha remobilize hautsaha rikena namna nzima ya urongowa rikena namna nzima ya ufanya siasa ya hatu haushangiria kandida ikao do sisi remaminio ne kandida ikao do sisi rikubali inunde ya india mwisho ya roha ndio riparisa la kama mwanao izanziwa yanziwa rihu amini ukae ndo imam rihu amini ukae ndo imam Sayyidina Rais wa hatu mwanzao ngabo yinu generation Azali ikao zinu slogan je dis bien zinu slogan ikao zin t-shirt ikao gardo zirumia mais uniquement harmaze pré-campagne de vanordo zirumia et kasarro harmaze pré-campagne ikao besa à partir ya décembre on radio comme dire harmaze campagne sûrement wakati yonga rinjao harmaze slogan rejoka urumia harima campagne wiyo abonge enamna rakubaliana hawe namna rafanya mahadisi hawe namna rashiliana sina oandika unga siuso ni haku harmaze zafera zinu rakubaliana kana kaze t-shirt zinu zija au nombro 6 rakau rehutajiao ritsaha ya kana ze t-shirt zinu karna ufanya hamaondo wajina karna uzihuza na mshiendo karna uzihuza hauka karitonza kema tajir heno anzake tajir umje dare yare loto haina ujokanza ke tajir
wongu jodaya tahu tajirihe mala nunro jina shakar na uzihuza ili wandoja fikiri waningara nzuri tajirihe hatiriko haungara nzuri tajirihe handongo za huliza wandu triko hamando jina zitriko zinu ridesidi ukana si d'ici là reshindi riparse nombre ranzao usiku rutoka organize i rassemblement ya hatu usiku rutoka ufanye entre politique ya hatu gazijoka abo haina mdujo jailiwa ya renge funvu harimo mkonti nguchuhundana na mzima na t-shirt mzima soit dainu ya nzihwa ya balie champa sha SRC riku amini ukaendo imam Sayyidina Rais ngamonao et puis après de l'autre côté ibali champa shahe jani biasia sa yahe mwa daula yahe SRC yode namna inde de dunia handani halafu ya bidi rikaza generation azali ingejoka ya bidi possible ya ukaze t-shirt zikae en deux couleurs wake bleu CRC wake na joka njeu hizo rimambia ninro karimambia ninro garmambia ninro hizo t-shirt hizo kazina huzio karna uzihuza auka kartibano rengano mapesa ngasibano auka izora amini ri amini idha kun fi shay'in fakun fihi ngasibano ri amini yaukana inu yezi ri shangiri yao haankli hamvu hamali hamdungano hafikra haina namna bidon wa shangiria siasa jimla he muwe daula gardo shangiria haina namna ya karshida ribalie ko cotisation hatu harume janibu ya SRC ishangiria muwe daula izo janibu za himilia muwe daula na siasa ya jimla he muwe daula iwasilo bahani kauda johanza iwasili ili wanraba sawenti ngasidingoni ngarjonji bonge ze janibu za siasa au wanru ikao ngarjo rejeivanu dans quelques jours rejeri mwambieni usiku ikao do rejo kaza date no mahalani rejo wonana rifanye entre politique yodo usiku haina mrujoka uhanza t-shirt simwambiani ndo ko possible cher reketi sur garojoka en couleur bleu CRC ka ungejo balia même motif gaboyin ka ungejo balia même motif CRC à côté riu amini ukaendo imamu Rais Azali Azala Shumani ngabo joka yinu joka en bleu et blanc ngabo joka yinu génération Azali ngabo joka bleu et blanc yinu de namna rakubaliane ukana ngardofan et distribution tizamba ndo kanga ndo nhensa message kari wa johanza wa hunde sikarifanya livraison karna hwere ya mndu usiku toka fanya mmonano wa hatu gazijoka yabo haina ujojaniliwa yaji ya renge rambando zinu t-shirt ikao kazi na urumishiha harumai campagne hauka i slogan ze slogans joka urumisha harumai campagne ye bureau politique hawe direction ya heze campagne walio moroni doajozi decide wakati slogan piange harmonize wao zikenzima walio Marseille walio Paris walio Komori sha ngarumiao slogan nzima wakati wa heze campagne abasa na mweze pre-campagne garurumia ze slogan zatu haina mbujoka uhanza ili ruonesi ala mahaba ya hatu ni mhuwa he daula ili ruonesi ula mkurubifu hatu ni siasa jimla ya he mhuwa he daula abonge nyondo mananza ze message ngaranzao rijohanza ngaranzao ze t-shirt jau timambiani ndo akana ze t-shirt kazituziwa par contre et kazihisa je dis bien nyoandika ungambre shida et kazihisa garanzor fanye commande ndo jina wakati haina mnungu jorenge charge ya juste de livraison ya libe et livraison ata imwasyu ya mwe jorumishia harmaze campagne na harmwen et kazihisa rambando et kazihisa ga mndu abagutsa ujorenge charge juste ya dilibie livraison yeye toujours fanye commande si rifanye zenongo pia chez livraison mbugu jojilibia yeye aka simwambia ndo si shangiria weyezi ra amini kaindezi hatu raidunga ranzo madoni hata jehunda basain reloading ngoni mwe mhuwa he jaula karjaja banjerdo tajiriha hawana tiriko wa 1 euro na 2 euro hau 10 euro hau 15 euro gar amini kainde siasa hatu
ngaranza fanya mobilisation haina mndu ikaungu hutajio garjo kaza dati vanu garjo fanya monano harma region parisienne wandu haina mndu joka hutajia ngujo huja yabo jeri tsanganyihe ili haina mndu joka utsaha ngabo motifinu je le dis bien ngabo motifinu ngabo yinu kao ze couleurs ngas joka mbili joka couleur en bleu na couleur en blanc abonge haina mbikao ngujuka hutajia fikirio de mada ikao ngarejo henda na ukaza kifuba sha njajo jua nikaze kifu watina ukana ni pare wanama ikao siwanyisa fikira nzima za kisiasa siwanyisa fikira nzima za mdungano amshangirie mhu wa daula ni siasa yahe ya umunesanya ukana a partir ya basainu garjuhum rejeini garjuhum tsahani ili wandu watanganyihe ili wandu wanjia en pré-campagne wandu wanjia en campagne a partir ya le mois de décembre ili wandu wakaye homa bangweni obahanui kao des siasa ifanyishi hao obahanui kao do wandu wabidi wakaye reshindane no wandu wanu reshindane no wandu ikao ngarma siasa nzima ikao ngarjo ugabili zijanibu za siasa kinyume mwe siasa jimla Rais Azali ikao ngarijo njia magunjini ngarijo henda harima imarengo ya kisiasa sinao rashindane fikra sinao waliwo mmasiwani na sirlo hunu ili wakumori waelewe uvahanu siasa jimla imu wa daula yanzao ya vehe yensi abonge watukufu rijuhutajia ike izona hamba banu winjino hanyu mwishia nyewandu ikao do mandunga bana basainu mwanzao walango anzo mbili walango anzo nzima walango anzo ndaro walango anzo kumeze t-shirt timwambiane ukana karituzi huza karituzi towa basainu hauka karna ushinda mraju hado fanya livraison mraju hado ereaola redécider ya ukana on va organiser une grande rencontre, on va organiser une rentrée politique, on va organiser mkonti wakiwatu si wandu ikao shangiriao ye ziara isazali wanachama wa CRC relio harma umji wa Paris na haina mndu shangiriwe siasa azali wandu tsanganyiha oskuyo haina mndu jonikiwa nzima kana ujo jarenge mbili raba ndo zinkartuzi huza haina mndu kana ujo jarenge mbili baba la mina fulani kadha yujukabo ngujorenga nzima iyonde yahe yavae ritukuze shughuli ritukuze siasa jimla ikao ngarishangiria sha ngamjorejei njeni mwambieni ikasar kubaliana minu wanama ri échanger jeri mwambieni remkazani date mwambiani ukana inu diarwa sudi Ivan Masihu zinu pia zinu specimens ani namna impressions zinu specimens ngabo inu kawo india riwa sudi Ivan Masihu emanzishi Azali Assoumani rihu amini ukaindo imamu inu diarwa sudi abasa inu kao dungan champa chajani ya siasa ya CRC juste à côté zinu t-shirt za campagne zinu c'est juste pour les pré-campagnes c'est juste pour mobiliser nos hommes c'est juste pour que recaille sur le terrain rewonesi ukana vanu tasingaba ani zinu hama t-shirt ani hama wandu wavayao de chasubles pour l'entraînement quoi voilà ani zinu ngariva yao haukasa ngarinji yao harma entraînement haugabili ye match inde motifi handani inde haja yabo mrati yado nanzishia ngamtsaho jao timabanize condition ngabo inu inde vile génération Azali ka ungajoka blanc et bleu abo mfikiri na mnungu jo choisissez yo unao masulaha oskuyo hawezi jo ejokaya kakejahisa zirumishihe oskuyo haina mrika ungujoka hutajia abo ye rendez-vous dusikuwo haina mbujoka hutajia ngardoka zedatibano usikudoka fanya rentrée politique yatu kangardo ifanya mwala sali kangardo ifanya harma park kangardo ifanya harma ardo organize jindu la josho izo pia ngardo zi programme petit à petit na umwambiani ukana ze t-shirt zine ze motif zinu mzionao banu zinti de slogan zijoka rumishiha zinti de ze mrala hindi ze motif zijoka rumishiha
harma ze t-shirt joka urumishia harma ze campagne présidentielle hauka izopia ngajo urengwa yo decision jo urengwa ne bureau politique ne direction de campagne ilio moroni hauka ngaranzori harmonize ngaranzao zengo pia zikani rekani mdungano mzima ranzi moroni huja hunu si rlo farant ya munga mfikirika walo Marseille vao wahundana na instructions hizo yaukana ye slogan zijoka urumishia harma campagne zijoka nzima shazinu zinu hamadi namna monao zinu c'est juste pour les pré-campagnes mono ka Marseille juzi ils ont sorti des t-shirts ikao watokaza CRC président Zali CRC Marseille, ça veut dire que raha kwatina ye slogan raha kesja tola selon les dernières informations ils ont bien décidé soit avant il y a le congrès il y a le 13 mai joko fanyisha moroni soit après congrès shokati on partage slogan pia wakati hiyo riwoni namna ya ushinda ritsanganye namna ya ushinda rizingaro wando hatu ili riwanebwa na inu hata Mwenyezi Mungu yariwasulishe le 26 mai 2024 ike kandida wa hatu hawiye mhuwa hidaula wae Rais Azali yarudawe niko aminifu na Komore yendele nafikiri yodi namna abasainu ranzori jipange zentu zina abasainu garijo ubakisha harmwimbwana yahi campagne garijo bakisha harmwimbwana yahi campagne garjoba kisha harmin bwana ya ukana leo rewasuli obahanuikao do rahutajia abonge ze t-shirt tsazinu karituzihuza kazituhuziwa tizambando kazituhuziwa karnauzihuza wala karnauzihuza hauka kartonza ke matajiri ha t-shirt za pre-campagne mona deux motifs kartonza ke matajiri ha t-shirt za pre-campagne zinu rekubaliana ya ukana amini siasa jimla ya mhuwa daula haina mrikao mujioni yakana zinrongo za mhusu inu mbana ya mhusu inu siasa ya mhusu inu namna ya ukayashinde ya balie contribution yahe ili usaidia siasa jimla ya mhuwa daula iwasilo bahanuikao do ya hutajia hafaida yahe Komor abonge rekubaliana mina wanwikao ngarfanya mahadisi yangu ya ukana usiku rujuka za kaudo usiku rujuka uonana wanwa fanyo monanumhu wa hatu haina mruika au ngujoka yabo ngujo renga kwa karnaunika na sujo kazwa mlango juu kanga rifanya mala sale kanga rifanya harma park ya rentre politique hatu yabo haina mndu ngujo renga nzima yojoka hanza ya bidi yabo désolé hapka izo za huwa ndojoka présent na absent karnaujo bala wala mdunda shaka jamuna nafasi abo sikundwa jina atsido skuyu abo yode namna sisi ra procede ranzao rifanye umkonsi wa hatu umunanu watu d'ici les semaines qui viennent soit fin août soit début septembre ngarwamba mungu umunanu rishinderi organize rishinderi uhensi rishinderi fanye namna ya ukana rifanye une sortie politique une rentrée politique. Une rentrée politique riomba wa mungu ikenga joka na marunda gajoka do yejori fai hata mpaka dawo ngamubushironi mbitsema sihumema arjona na tena wakati wa saa tena wa ila lika marhaba menji restez à l'antenne na mdundunga usikurjo kubaliana date arjo mparani na upara waloma siwania ukana le 13 i congrès ya hatu ifanyishi yao harima ya maha ya hatu ifanyishi yao harima omjwaizi wa moroni amfikirdo foyer de femme haina mruikao ngwanja renge funvu haina mruikao ngutajio ya renge funvu ngujujua yachitekeleze wananyasi wa he diaspora waliho masiwani kawe dati yongo wajohundi hango wa masiwani ndunati ezite hohenda ya renge funvu yaishie zambao yaishie ya shangirie ya janibi ya siasa ya hatu ya mhuwa he daula nafikiri yonga ijoka na marunda ngajuka na manufaa hata mpaka dabanu na mbushiro ni mitsima si umema wa ila likha.